Da li se država gradi mačem ili verom? Srbija 12. veka bila je rascepkana. Raška, Zeta, Kosovo, Toplica. Svako pod tuđim uticajem. Ali 1166. godine na scenu stupa župan iz Raške, Stefan Nemanja, čovek koji će od tačaka napraviti celinu. Nemanja je rođen oko 1113. godine u Ribnici, u današnjoj Crnoj Gori. Odrastao je u senci Vizantije i Ugarske, sila koje su se borile za Balkan. Kada je 1166. godine preuzeo vlast kao veliki župan, Srbija je bila mlada i krha, ali on je već tada znao, bez jedinstva nema opstanka. Tokom 70. godine 12. veka, Nemanja pripaja Toplicu, Ibar, Zetu i delove Kosova. Svaki osvojeni grad nije bio samo vojna pobjeda, već korak ka stvaranju države. Srbija više nije bila samo razbacani župani, postala je ujedinjena celina, koja se prvi put mogla vidjeti na karti. I baš kada izgleda kao običan osvajač, Nemanja radi nešto što niko nije očekivao. Umjesto dvoraca, on gradi manastire. Oko 1183. godine počinje gradnju svoje najveće zadužbine, manastira Studenica. Do 1196. godine bijeli mermerni zidovi bili su podignuti, a Srbija je dobila svoje duhovno srce. Studenica nije bila samo hram, već simbol da država traje samo ako ima korene u veri. U njenim zidinama Nemanja je pokazao da vlast prolazi, ali da vera ostaje. Kao što mermer odoleva vremenu, tako je i njegova ideja ostala temelj srpske državnosti vekovima. Nemanja nije mislio samo na sebe. Sinovi koje je ostavio, Vukan, Stefan i Rastko, postali su kraljevi i svetitelji. Rastko je uzeo monački život i postao Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop. Tako je Nemanjina porodica postala svetorodna, jer je u sebi spojila mač i krst. 1196. godine Nemanja saziva sabor u Rasu i predaje vlast svom sinu Stefanu. On sam odlazi u manastir, prima monaški postrig i dobija ime Simeon. Ubrzo odlazi na Svetu goru Hilandar, gde će sa Savom podići novi manastir srpske pravoslavne tradicije. Za vladara koji je stvorio državu, najveći čin bilo je odricanje. Simeon Mirotočivi umire u Hilandaru 13. februara 1199. godine. Njegovo telo počinje da mirotoči, a Srbija u njemu vidi ne samo velikog vladara, već i svetitelja. Njegova država nastavlja da raste, a njegovo ime ostaje temelj na kome će se graditi vekovima. Zato je Stefan Nemanja više od osvajača, on je temeljnik, čovek koji je od razjedinjenih oblasti stvorio državu, a od prolazne vlasti načinio večno zaveštanje. Njegovo delo bilo je početak jedne kuće koja će trajati sve do carstva. Šta po tebi najviše čini Nemanju velikim? Njegove bitke ili njegova vera? Napiši u komentarima.